Video ni khas untuk geng kaki travel. Kebanyakan travel adapter ni gedabak besar dan berat kan? Yang ini kecil je, ringan dan travel friendly size. Boleh masuk dalam poket je. Produk apa tu? Introducing Energia Travel Go Adapter 45. Walaupun bersaiz ultra compact, travel adapter ni mampu memberikan 45 watt power delivery dan hadir dengan dua USB-C ports. 25 watt di sini dan 20 watt lagi di sini. Kecil-kecil pun semua jenis plug pin ada di sini. Ada US, ada UK, ada Europe dan juga Australia. So tak perlu risau. Siap ada pin lock system lagi untuk secure pin yang kita dah pilih untuk diguna pakai. Ada juga power identification technology untuk regulate charging current mengikut kesesuaian device yang digunakan. Travel adapter ini juga selamat digunakan dengan pelbagai voltage input di seluruh dunia. So if korang berminat dengan Energia Travel Go Adapter 45 ini, check out beg kuning di bawah. Travel adapter ni ada lagi warna yang lain. Pastikan original daripada Global Synergy Concepts dan Energia, barulah beli.